Ngicela sisukumeni sisondeze kancane sisondeze amazulu siwabuyise emhlabeni. Sizwile testimony bomama, yazi bomama nabobaba uJehova esimkhonzayo akazeli akalabi akavuswa ngoba his wife wait 24/7. Ngiswidi lapha ngaze kwathi uhlafulane hayi ndoda ngifuna sisondele kuJehova simtshele bomama ukuthi wanqaba umusa nisibona siphila nje uThixo akavumanga ngempilo zethu wathi siphila
sehlulwa yini singabomama bomkhonto wesizwe. Today, bomama, we are revoking the spirits zalabomama abama 1956 bathi phansi amapasi. We revoke the spirits zamakhalekazi ethu. Hayi, ngithanda ukubingelela ke. Ningathi uvele wangena wangasingeleli. Yazi ngibingelela inhloko zamakhaya. Ngibingelela abaphathi abakheri beseed eyagcwalisa umhlaba. Ningizwa kahle bobaba. Mina bobaba naphathiswa into enkulu, imbewu yokugcwalisa lomhlaba kaJehova. Yingakho kumele nithembeke before God. You are carrying an important item. Give me a seed that multiplied lomhlaba. Umhlaba ugcwele abobaba. Yingakho bobaba uNkulunkulu u-expecte uthando from nina kubomama. Nibathande lithi iBhayibheli, women are weaker vessels. They need to be handled ngendlela ebunono. Bobaba, sikhuluma nani ke bobaba ukuthi nani ngoba nabo baba abahlakaniphile, gijimani nipreache levangeli umhlaba wonke ukuthi abobaba phansi nge-abuse phansi. Kusho nina bobaba, nithi phansi nge-women abuse phansi, nithi phansi nge-rape phansi. Yini bobaba okumele nitshele labo baba abangazi ukuthi umhlaba uqalaphi ugcinaphi? Nibatshele the good values, teach them the good values of an African man. Nibafundise ukuthi indoda yom-Afrika kumele ibehave kanjani kumuntu wesifazane nakwikhaya lakhe lilonke. Ngikhuluma nani ngoba nina you are enlightened ukuthi gijimani ke nutshele umhlaba wonke ukuthi abomama akusiyizinto zokukhendwa, asiyizinto zokubulawa, asiyizinto zokurejwa. Bangabantu, they are very much important because uNkulunkulu ubatrustile nokuthi bakwazi ukukhera le seed in their wombs.
phambili ukhuluma ngale ntombi ezindala yebingelela-ke zinzala abantu umhlaba ugcwele unje ngoba navuma before God nathi Baba sisebenzise siyavuma sizowuthwala lo mthwalo for 9 months. Ngikhuluma ngembewu. Mama wayithwala imbewu for 9 months. Ngakho-ke bomama lithi izwi lenkosi. Umama ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe, kodwa oyisilima uyawubhidliza ngezakhe izandla. Umkhonto wesizwe bomama uyoma ngomama, njengoba futhi usindiswe abomama. Sowuzophela isitha sesicabanga ukuthi siqedile ngomkhonto wesizwe. Little did they know ukuthi abakaqalisi bakhona omama bomkhonto wesizwe. Sawulanda umkhonto sabuya nawo songena ngaphakathi kwedustbin sathi not in our watch. Abobaba leso sikhathi-ke bathulile baxakekile ngoba abobaba bayatshetha ukudomeka. Bayatshetha ukudomeka bomama bangasazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani la
Umkhonto wesizwe before and after elections ubonile ubamncamalala abomama bomkhonto bagijima ubusuku nemini khona ama-election kwakungathi bomama niphambene ngoba nanifuna into eyodwa ukuthi siwine ama-elections sithathe ilizwe ukuze kubuye umhlaba wokhokho bethu ubuye ezandleni zomuntu omnyama, kubuye isithunzi somuntu omnyama. Ulibonile ligijimile bomama wasibona i-strength senu. Bomama bengicela sigijimeni, sigijimeni singakhathali bomama ngoba kuyothatha i-unity amongst women, kuyothatha uthando kini bomama. Ngicela sibambaneni, ngicela sithandaneni, ngicela sihloniphaneni futhi sikwazi ukubahlonipha nabanye abantu esibabizayo sibashelele la kumkhonto wesizwe, sithi masiceda ukubashela bese sibaphatha kahle. Namhlanje samukele abomama. Hey, yazi kimi kube yi-surprise. Yazi it's a surprise. Omama base-Johannesburg ezone 1 ngiyalihlonipha. Omama base-zone 1 ngiyalihlonipha futhi
sikhithe abantwana bethu ukuthi umntwana womAfrika kumele ayiphathe njani. Abantwana bethu bagcine esilungwini nemizwa nomama efikayo ukuthi umsebenzi wethu umasuka la yini ukuthi
siyekele izinto ezisemasayidini ngoba izinto ezimbi ezenzakala la kulama-group chats azakhi umutho wethu. Ngitshela ukuthi ngiku-group chat eye-national ye-high command. Yes. Ngiyacabanga ukuthi yini la phansi. There are people every day they are negative. Bakhuluma ngama-officials, bakhuluma i-nonsense ngama-officials. Ngikhuluma ngama-member akhona lapha phezulu kwi-high command. Bakhulume ukuthanda ngama-officials. Umuntu onjalo uzothi uphethe yiphi? Loyo muntu akathembeki, wenza umsebenzi wesitha if akasiyiso or if akathunywana yiso. Bengicela-ke bomama nibe careful kulamafoni wenu nalama-group chats wenu ukuthi ningakhipheli lokugula osekukhona la, nikhiphele kubantu abasha. Abantu laba baqeda ukufika, abomama baqeda ukufika, laba basha asibafundiseni ukuthi nabo ngakusasa ngifuna ukubona babe la estage athi ngabe uyakhumbula use-Orange Farm kube wuye okhuluma kanje la estage. Singadlelani umona bomama because umona yiwo obulala abomama. Leadership, your duty ukuthi ukwazi uku-identify good leaders amongst these women. Nangizwa bomama okwabo ukuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi abobaba abanekhono. Umama makanekhono kungavuki umona kuwe, kodwa makube nokujabula ukuthi umkhoso uyakhula uyaphambili. Asingadonselani phansi, asithandaneni, sihloniphane, sikhulisane ngezepolitiki. Sikhulisane kwipolitiki, sikhulisane kancane kancane, singadonselani kuphi phansi. Masiphakamisaneni bomama labomama abahlekile bayodinga izandla zenu ezimfuthu zibaguge zibaphakamise ukuze kuphakame umkhonto wesizwe.
ukwazi nathi ukuphila kahle. Yathi into emqoka ukudlula zonke zimqoka kodwa umhlaba. Ngoba yonke into iyenzakala phezu kwalo mhlaba. Ayikho into oyoyenza lapha ekhayeni. Yonke into iyenzakala la kulo mhlaba wokhokho bethu. Ende ngaphansi kwalo mhlaba wokhokho bethu kugcwele umnotho ongasilela sonke, kungabi noyedwa ohluphekayo. Our minerals la ngaphansi kwalo mhlaba. Yingakho abelungu bathe mabafika benza ama-force removals, basuse okhokho bethu. Uma babona ukuthi bakhe phezu kwegolide, bakhe phezu kwesiliva, bakhe phezu kwekhopa, ngiyawasho wonke lama minerals baningi ngendlela eyisimanga. Uma sithi sifuna umhlaba wethu, sifuna umnotho welizwe. Ukuthi umnotho, isimo somnotho siguquke, umkhonto wesizwe udla uzoguqula isimo somnotho, uzofulula umuntu omnyama, bese uguqula isimo somnotho. Uwazi ukuthi nawe njengoba uhleli la kule ground okuyo uyahlomula. Ingaba ngekho umuntu ohluphekayo eSouth Africa. Uma nje kungabuya umhlaba wethu konke seyolandela, ngoba sobe sikwenza phezu kwalo mhlaba. Uyobe sowukwazi na ukuthi la le ndawo ukhawunte ama-hectares, ukuthi ama-hectares angaka uyawa-owna. Hayi ukuthi umuntu oyi-one ayo-owna amafamu ayi-100. Ngikhuluma ngabelungu nje. UNtshonalala-ke yinto emforce ukuthi akhe le organization ukuze ikwazi ukukhulula umuntu omnyama emakhamanduleni, ukuze bogogo ukwazi manje yini ugogo angayenza nge-2000. Do you know ukuthi abogogo ngale mali inkamnkam abayiholayo abanye bodla izizukulu ngale 2000? Kuthi makuphi nje ukuthi u-government lo namhlanje akanthathe nje idecision adophe bogogo, ugogo nogogo makathole i-5,000. At least you can do something. You can do something. Kodwa u-government lo namhlanje osiphethe othi umuntu omnyama ufanelwe i-350 rand ukuthi asurvive. Khona umuntu ongasurvive nge-350. Kodwa uThunkamalala konke lokho kumele kuphele uma umkhonto wesizwe usuthathe over. Akunabo
umsholozi. Asihlonipheni ivision kaNcamalala. Asineni bomama sivale ngezifuba, sinabo Microsoft sivale ngezifuba, sidefende the organization obeyikhulule abantu base-South Africa. Bomama, umnotho wala eSouth Africa u-enjoywa ama-families angazangabi lama-families konje ngoba ayi-8 families and white. Manje sekhona nalama-coconut abrown ngaphandle amhlophe ngaphakathi afana no-Cyril Ramaphosa. Akekho upresident o-heartless njalo president. Nathi akananhliziyo, akananempeza, akanandaba futhi nawo umuntu omnyama. Uprotector belungu. Uphethwe eStellenbosch, you are right. Ucontrolwa eStellenbosch. Uzwa nabo-Rupert, nabo-Oppenheimer, nabo-Merlens. Uzwa ngabo. Akekho upresident onomali ongenza izinto ezifana nalezi ezenziwa upresident we-ANC. Hayi bafowethu, ubanjiwe ngomsila onesilonda, akakwazi nokunyakaza. Umthengisi uthengisa isizwe. Manje ke umkhonto wesizwe yiwo manje oyinkinga, osomile umkhonto wesizwe othi sizosibuyisa isithunzi somuntu omnyama eSouth Africa. Lithanda lingathandi, Cyril Ramaphosa, sizosibuyisa isithunzi somuntu omnyama. Umkhonto sokuyiwo i-threat. Umkhonto yiwo i-threat manje. Uthe umkhonto mawungena wagijima walanda i-DA. Walanda i-DA ukuthi bahlangane babe baningi against umkhonto wesizwe. Ngoba babonile ukuthi le tsunami ezayo, we can't stand it. Babonile ukuthi le tsunami ezayo angeke baze bayimele, ba-invite amanye ama-organization ukuthi abancedise
sitting by power, by force. We are going to liberate the people of this country. We are going to take over in power from the nuts. Umkhonto wesizwe by power, by force, sizomthatha lo mbuso. One day sizokhupha phansi lo mbuso ngama-votes. Abantu base-South Africa bakhathele, yingakho into abayenzayo masifika kuma-votes batshontsha ama-votes wethu. Ayisekho into abayenzayo manje. Even by elections uthola abagijimi behlabelunga manje bokuhlungu ngintshontshe eyenzakala kuma-by elections. Labantu uthola bangama-headless chickens bagijima ubabona ukuthi manje eseyila empondweni wabo ukuthi benza ama-connections ukuthi bazothenga kanjani ama-votes wabantu. Bese bathola indima la phakathi kwethu ezothatha just peanuts, ezothatha ama-crumbs athengise ngama-votes wabantu. Ama-votes omkhonto wesizwe not ukuthi ama-by elections aziwawini. Bathenga kwabantu bethu abanangaphakathi, abagqoka iikipa ezifana nezethu, abashanta islogans esizishantayo, abaculi esibaculayo. Bavele bathi thatha, awusinikeze le vote, awusinikeze le video, awusinikeze le video nale. Masitholela ama-video lawa siyasobe siwinile. Ngiyabona ukuthi isitha sihlasele kangakanani. Uhambile nobaba waya e-America wayothengisa ngathi. Sayibona i-Afro-Forum ise-America. Bakhala ngento eyodwa, bakhala ngendoda eyodwa, bakhala ngoNcamalala nale organization ayifomile. Bathi siyayibona i-inner
kanti nikuphi bomama? Why isicekela phansi? Akhona ukuthi labo baba banipresela phansi. Yini enza ukupresela phansi? Bomama, umuntu makakupresela phansi, ujuka njengothupha lomntwana emakheleni. Ujuka lebesana, ushiye lapha. Ningavumi ukudonselwa phansi abobaba, ninamba eningi bomama. Ningakhethana bafika ama-by-elections kule ward, nivele nibheke umama elimthembayo, nithi nangu umamsindicate, siyafuna asimthathe simbikise emphakathini, nishele umphakathi ngomamsindicate ukuthi umphakathi umuzwe ngoba umphakathi nawo lezo zikhathi nithi uzokumazi umamsindicate. Yenzi example amazi ukuthi uhlala phansi. Umazi ukuthi useJoburg but amazi ukuthi kuyibhekodi. Sengiyenzi example bomama. Bengicela ke bomama ukuthi ngicela umphakathi. Yekani ukusidonsela phansi. Yekani ukuzinyatha. Bomama ukuhlakanipha nizalwe nabo. Nizalwe nabo iwisdom. Nizalwe nayo kodwa ayisebenzisi ngendlela e-right. Sebenzisani ukuhlakanipha kwenu ningabomama. Umama umuntu onenina. Umama umuntu ozwelayo. Uma ezisikhalo, umama uphuma bophe itshali lakhe efikeni, aphuma gijima. Ayosolva leyo nkinga. Imani labo bomama bomkhonto wesizwe, ngenani emphakathini, sizana umphakathi ukuze umphakathi uzokwazi one day ukuthi thina sifuna lo mama womkhonto wesizwe azophatha le ward. Niyeke bomama njalo ninikezwa ama-envelopes abobaba ukuthi bakhethe. Nisaphresa abanye bomama. Uxolele ukusaphresa omunye umama ukhethe ubaba. Bomama, bengicela nikhuthaze. And ngicela ningazikhathi. Ngicela nisebenze. Usebenzeleni umphakathi. Noma ilizwe singakathathi. Abantu mababone basigijima ukuthi lo mkhonto wesizwe lo asiwuvoteleni. Na next year siyaku 2026 siyakubona kuma-elections wabomasipala. Abantu babafika umuntu afike kubhalobhoksi athi hayi ubonile umkhonto wesizwe ugijima, hayi ngibone umkhonto wesizwe. Ungathi hayi umkhonto wesizwe wabomama abathukanayo, abomama abahlebanayo, abomama abanomona, abomama abanjani, bangalibeki ezintweni ezimbi. Lokho kuyasiza nina bomama ukuthi nivalela nisebenze. Ngoba manisavulela asikho isikhathi sokusebenza mawusavulela. And siyeke umona. Angithi ngiyangizwa bomama. Into esibulalayo singabomama siyabonekelana. Yazi ukuthi bambona lo mama ukuthi lo mama une-capacity. Umphakamise umama uthi lo mama lo ngiyamphakamise because uyazi ukuthi i-capacity ikhona. Aphakamise uwe mama. Ungamhleli umona. Abomama ngabe sikudelaphi? Sibulawa umona. Izaniye ngimtsheleni bomama. Umama nomama makazalwa ayisana phuma esiswini sakamamakhe waphuma fumbethe. Ukuthi ufumbetheni angeke umazi ukuthi lo waphuma fumbetheni. And wena angeke umazi ukuthi lo waphuma fumbetheni. And wena
infiltrated. Highly infiltrated. Kodwa yothatha amalunga ahlakaniphile awuthandayo umkhonto wesizwe, awuthanda abantu base-South Africa abafuna ukukhulula isizwe sase-South Africa ngokweqiniso. Liyalizwa bomama? Ke nina bomama bafikayo, niqaphele ningangeni ogibeni. Umuntu omuzwa akhuluma into egxeka i-organization, umuntu afuna azohleba i-leadership, ahleba ama-officials womkhonto wesizwe. Nazi ukuthi loyo muntu loyo angabanga kahle, akezanga kahle emkhontweni, uthunyiwe, uthunwe isitha. Niyalizwa bomama? Nibaqaphelele, nizobabona ngezenzo. Abanakhala edifferent, banekhala efana nale eminayo, kodwa ebusuku bayagijima, ebusuku bayagijima, babamba ama-meetings just to destroy umkhonto wesizwe. Loyo muntu uyafana nomuntu ongaphilile ekhaya, umuntu ocabangela la eduze. Fanele masicabanga bomama, sicabangele ikusasa lezizukulu nezizukulwane zethu. Ngicela-ke senizovala isitha singasiphi i-chance. Bantu abasha, nina enisesenamandla, you are energetic. Bengicela le-energy yenu ningayiphendeli ey'ntweni ezingajishu. Bengicela abantu abasha
lokho fanele sikwale. Asaleni omama ngabantwana bethu ngoba bayisasa lale bizwe. Ke asigijimeni nabo sibafundiseni ipolitiki ehluzile. Singabafundisi ukuhleba, bahlebe nabanye abantu. Angithi ngiyizwa bomama. Bomama ngiyakhuluma. Bomama, hello. Sengiyacela bomama bephetheleni khulumelani phansi, sengiyacela. Kungcono ngoba seniyadla ematafuleni. That is why ngiba mudenyana. Uyabona? Ngoba ngiyabona ukuthi endlini seniyahlafuna. Kodwa sengizovala bomama. Bomama, elogcina lami ngicela i-unity. Bomama ngicela nibumbane. Bomama ngicela nithandane. Bomama ngiyabizwa. Why mangifika lana ngivumela phansi? Ngicela nithandane, nihloniphane. Ngiyabizwa bomama. Ilula lento. Thandanani, nihloniphaneni ukuze kube ne-unity. Sigijimeni sonke. Akusela human sibike ngapha nangapha. Human sibike iyi-one. I-human sibike manje iyi-one. Singadumzila sonke. Singadele organization yethu. Ngakho-ke bomama ngithi asiholeni, asigijimeni ngaphambili. Sibonisa bobaba indlela ngoba ngathi i-direction abobaba sometimes babakokayo babone ngathi indlela zethu. Niyabizwa bomama. Ningasaba ukuvuma kwabobaba. Bayazi ukuthi abanye babo bakokayo. Uthi angabona i-brown envelope because ubaba akanayo i-resistance eyokumela umdlalo. Umuntu owesilisa angithi kudaliwe ukuthi fanele aprovide. Manje makufika lesa sikhathi sendlala uba frustrated, uthatha noma yini efika phambi kwakho. Kodwa lokho kuthatha umama ohlakaniphile ukuthi ubaba umbekela ugijimile. Ayilandele le ndlela. Ayibona ukuthi hayi le ndlela engijimela nkosikazi yindlela e-right. Ubaba abone kuwe ukuthi indlala uyakhona ukuyiresista. Singabomama siyayiresista indlala. Kodwa sekukhona bomama ngicela nibaqaphelise. Abomama ngitheni kini abahlala abanegative even labo kuma-group chats wenu njalo bakhuluma into eqofayo. Akasizwa ngakakhuluma into ezokuxabanisa abantu. Uthole njalo abantu bayakhuluma kahle. Angene mantomama. Angene ngathule ebhayibhola. Angene sekakhova nje. Makathole abawiki. Uthole sebalandela abawiki. Angithi bomama aninabi wiki bomama. Ibana bomama aba-strong. Ibana bomama abanjani? And abahlakaniphile. One day bomama ziningi izinto kusamele sizenze. Singabomama, do you know
anizikuthi futhi. Yasiza omama ukuthi nazi ningamele indaba lekela amasonto. Yesu Sharifu uthanda isigqoko sakhe sekasilungisa njengale wiki yakhe. Ukikhona government namanje noma singathi sakha ama-cooperatives sinawakha abantu asiyophinana. Uthole ukuthi kanye-ke akekho umuntu ezosiza lapho ozosi-identifya as abafazi komkhonto wesizwe. Uthole ukuthi into eziningi bayasuppressa. Angithi ngezwa bomama yonke into siza nayo kancane kancane, kodwa asisho ukuthi bomama ngenani emphakathini nifundise umphakathi abanolwazi lokutshala, bafundise umphakathi ukuthi tshala kanjani, abanolwazi lokufuya bafundise umphakathi. Nani bomama amabhizinisi lawo angafuni amathenda, we can go in kulawo mabhizinisi. Mama akekho umuntu okuvimbile ukuthi ungaba nefama, akekho umuntu okuvimbile ukuthi ungalima. Bomama nangiselangelela ithi ngisale ngicedale bomama okunye soxoxa sizoxoxa ukuthi so-empowerana kanjani singabomama, kodwa lokho bomama asitop ukuthi si-empowera bomama. We are going to empower women. Ngonile bomama abomama bakuphi laba basesidibeni ebethi insipho laba bebethi insipho nibabonile bomama into efana nalezo. Sasaya amashopu bazothenga kithi, umphakathi uzothenga kithi. Singabomama sifundele ukwenza insipho, silime, sitshale. Lamabhizinisi angafuni amathenga senze sure ukuthi siyawagweba ngazo zonke izandla. Inkosi yomusa inimusise. Sisazoxoxa one day bomama abafikayo